Yemwe tutarashika tuzotugwa ibitugoye, tuzosenga Imana yacu tuyihimbaza tuyitazira. Egome tuzobonana kuri urwo ruzi rwiza rw'ubugingo, ego tuzobonana n'abera imbere y'intebe y'Imana. Haleluya! Bene data ndabaramukije, amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muvugana hano rero ni François Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana Rurema kuko iduhaye umwanya kugira ngo dusubire tuganire ku ijambo ryayo. Uyu munsi ngomba kuganira namwe ku ijambo rimaze iminsi mu mutima wanje, ijambo rivuga ngo ingene Yesu yamenyekanye muri iyi si. Ingene Yesu yamenyekanye muri iyi si, umuntu arashaka kwimba ngo mbega byagenze gute, mbega byabaye mbiki. Iyo dusoma mu gitabo ca Yohana igice ca mbere hariya kuri iriya mirongo itangura, turabona ngo ubwa mbere na mbere ngo jambo yariho, ngo kandi uwo jambo yari Imana, ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, ngo mu bintu byose byaremwe ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya! Iyo tubibona rero ngo uwo jambo ntitwumva ibyo ari byo, ariko ijambo mu gifaransa bavuga ngo c'est la parole, mu giswede bavuga ngo ni udet. Donc la parole, jambo ngo yahoranye n'Imana, ngo kandi yari Imana, ngo muri ibi byose ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana ishimwe. Iyo dusomye mu gitabo cy'igifaransa hari igihe bisobanura neza, ahavuga ngo singomba kwigisha mu gifaransa, mugabo ngomba gusoma iryo jambo kugira ngo abantu turisobanukirwe neza. Haravuga ngo hariya ku murongo wa gatatu haravuga ngo Dieu a fait toutes choses par lui, ngo rien n'a été fait sans lui, ngo il a fait toutes choses par lui. No kuvuga ngo ibintu byose yabikoresheje jambo. Iyo tugiye kuraba rero mu gitabo c'Itanguriro igice ca mbere hariya ku murongo wa gatatu, turasanga ngo Imana ivuga ngo umuco nubeho, ngo umuco ucubaho. Kubw'ijambo ryavuze ngo umuco baho, ngo umuco ugacubaho, ni ukuvuga ngo ibintu byose byabayeho kubw'ijambo. Hanyuma iryo jambo none uwo jambo none yarinde. Ijambo ry'Imana riratubwira kandi ngo uwo jambo ngo yambaye umubiri, ngo acacika umuntu, ngo yambaye umubiri. Nuwo ngo jambo yambaye umubiri. Haleluya! Uwo jambo yari Yesu, yambaye umubiri aza mu isi aciye muri Mariya, ariko yaje yarabayeho. Urumva ngo byose byaremwe nawe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro, ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Inshuti nkunda uri kuranyumviriza, uwo Yesu niko nakubwira niwe yaremye ibi byose tubona, ngo yitwa jambo. Imana ishimwe, ngo yaje mu biwe ariko abiwe ntibigeze bamumenya. Igihe rero Yohana yariko arigisha, ngo abantu baramubajije bati none wewe wigisha nkande, urinde? Uri Mesiya? Ngo aravuga ati ka Jesu ndiwe. None uri umuvugishwa n'Imana, urinde? Aravuga ati jewe natumye kubabatiza mu mazi, ariko hagati muri mwebwe hariho uyundi muntu mutazi. Oh, haleluya! Yesu yari kumwe nabo ariko ntibari bamuzi. Hanyuma rero Yesu acaza kubatizwa, ariko Imana yari yamubwiye Yohana ati uwo uzobona mpemu yera yururukira kuri ugihe uzoba uri kurabatiza, uwo niwe nyina kuri ibyaha by'abari mu isi. Yohana rero iryo banga yari arifise muri we,
igihe rero yabatiza Yesu yabonye ngo impwemu yaramuza ko ameze nk'inuma, aca asobanukirwa rero yuko ari umwana w'Imana. Niho rero tubona amaze kubisobanukirwa, niho we Yohana yaciye atangura kugenda rero ashingira intahe Yesu. Haleluya! Aca ngo Bibiliya itubwira ngo aca yitana babiri mu bigishwa biwe, ngo igihe yabona Yesu aje ahari, ngo yaciye ababwira ati uriya ariko araza, ujya ni umwagazi w'intama w'Imana, kandi niwakura ibyaha by'abari mu isi. Babigishwa ngo babyumvise ayo majambo Yohana avuze, ngo bica bibatera kwiyumvira cyane, ibyo avuze ni biki? Ngo baca bakurikira Yesu bamugendera inyuma, ngo Yesu maca arahindukira ngo arabaraba, ngo aca arababaza ati mwifuza iki? Yesu ngo nawe aca ababwira ati Rabi, mwigisha, tubwire uba hehe, usembereye hehe? Ngo nawe aca arababwira ati okay, nimunkurikire ngwino ndabereka aho nsembereye. Ngo aca arabajana, ngo aca amarana nabo umwanya. Yesu nashimwe, bamaranye nabo umwanya. Ndakwifuriza nshuti yanjye uri kurankurikira, umarana umwanya na Yesu, wifuze guhura na Yesu, wifuze kwicara na Yesu, wifuze kuganira na Yesu. Abaganiriye na Yesu ntibashatse kumureka. Haleluya! Ngo nabo baragiye bereka haba, ngo baca bagumana nawe. Imana ishimwe, baca bamarana umwanya banezerewe no kumva ibimuvamo Yesu. Imana nihabwa icubahiro. Bamaze kuvyumva rero ngo muri abo babiri, Bibiliya irambwira muze kubisoma, ngo harimwo Andreya. Uyo rero ngo Andreya ngo aca aragenda ngo ahura na mwene nyina Simoni, ngo aca aramubwira ati ye mbega wari ubizi hariho ibintu bidasanzwe, hari inkuru ishushe, ati ngwino twe twabonye Mesiya, wa Mesiya twahora dusoma, wa Mesiya twari turindiriye twamubonye. Simoni ati ngwino nyereke, baca bamutwara. Haleluya! Yesu abonye ngo Simoni, ngo aca amubwira ati Simoni, wewe ndakwise Sefa, ngo risobanurwa ngo Petero. Imana ishimwe. Yesu arakubona, akuravye arakubona, akabona muri wewe hari iki, akabona wewe uzoba iki. Imana ishimwe. Jambo ry'Imana riravuga kandi ngo Imana irashaka kugutoranya ukiri mu nda ya nyoko, kuko Imana ibibona ati wewe uzokora iki muri iyi si y'abari, uzokora iki n'iki. Yesu nahambe icubahiro. Imana icibwira Simoni ati wewe uri Petero. Haleluya! Uyu babonye Yesu ahamagawe na mwene nyina Andreya. Andreya nawe yari ahamagawe na Yohana. Kandi si ibyo gusa, Yesu yamubwiye ati wewe so wawe ndamuzi, naho uturuka ndahazi. Usomye neza aravuga ingene yamuvuze ko. Yesu ashimwe. Tubandanije tugiye dusoma, turabona ingene Yesu wenyene ngo yaciye agenda ahura n'uyundi muntu yitwa Filipo. Imana ishimwe. Ngo aca abwira Filipo, yewe Filipo ngo amusanze aho yicariye, ati ngwino nkurikira. Yesu we. Filipo ngo aca arabanguka, aca aramukurikira. Yumviriza Yesu, yumva Yesu ngena aryoshe, aca yumviriza Yesu, yumva inyigisho ziwe, yumva arazikunze, ati yewe reka nanje nje guhamagara abandi. Nawe aca aragenda ngo asanga Natanayeli ngo yicaye munsi y'igiti. Bibiliya itubwira ngo Natanayeli ngo aca aramubwira ati yewe Natanayeli, ngo hano hariho inkuru iriho uyu munsi twumvise, wa wundi Yesu twaratwumva twamubonye. Natanayeli ati ati ngwino tujya kumuraba. Natanayeli baca kurikira Filipo, baca bashika naho Yesu ari. Yesu ngo aca aramubwira, haleluya, ati Filipo, ati Natanayeli, ati nguyu Umwisirayeli w'ukuri. Haleluya!
ngo aca aratangara ati we umenye gute ko ariho nkikubona jewe we umenye gute? Aca arashishikara amubwira ati mbega waruzi n'ikindi? Ati mbere yuko Filipo aguhamagara agusanga hariya wari wicaye munsi y'igiti, ati nari nakubonye. Haleluya! Yesu we, Imana ishimwe. Yesu aratuzi amazina yacu, aratuzi n'ibyo tubamwo. Rimwe na rimwe iyo duhuye n'abahanuzi tuvuge bakaduhanurira, twumva umenga biduteye gukunda Imana kuko tumenye ko Imana imenya ibyacu. Ariko by'ukuri naho batuguhanurira, ijambo ry'Imana riraduhanurira tubwira ko Yesu azi ibyacu byose. Haleluya! Ibyo ubamwo Yesu arabizi, ibyo bikugoye Yesu arabizi, ibyo byose wiyumvira ko atawundi muntu yobimenya. Nta secret iriho ku Mana, ntaco womunyegeza, ntaho wohisha ngo ntakubone, naho woja mu kuzimu yogusangayo. Ibyawe naho wobinyegeza ubundi muntu n'umwe Imana yo ntinyegeza. Nico gituma mu kwihana Imana ivuga ngo ugurura umutima wawe, emera. Ariko nta gishasha ubwiye Imana. Imana ibishaka ko wugurura ukavuga vya bindi biri muri wewe, akabona ko by'ukuri wamaramaje kwihana. Yesu nashimwe. Natanayeli rero ngo amaze kumva yuko Yesu amubwiye ibyiwe byose, ngo aca arizera, aca avuga ati nukuri ndamenye wewe uri umwana w'Imana. Yesu aca aramubwira ijambo ati ariko ga Natanayeli, wijejwe nuko nakubariye nti nakubonye uri munsi y'igiti? Ati ntaco, nkurikira uzobona byinshi. Yesu nashimwe. Nshuti nkunda, nawe aho uri kurankurikira niba warakiriye Kristo Yesu, urazi ingene byagenze kugira ngo ukizwe. Ashobora kuba ari mwene data wundi yaje akagushingira intahe ukemera. Ashobora kuba ari wundi yaragwaye nawe akakubwira ati ngwino nkwereke aho nakiriye, akakuzana mu ngoro y'Imana ukihana. Ashobora kuba ari Yesu ubwiwe yakwisangiye aho uri akaguhamagara. Birashoboka. Mana ishimwe. Nanje ndazi ngere twahuye na Yesu. Narabashingiye intahe kenshi bene data, ndababwira ingene Yesu yampamagaye. Nanje ndababwira ingene Yesu yankuye mu byaha. Jewe nari umwana mutoyi cyane ntaratangwa n'ishuri. Ariko kandi naba mu nzu y'abanyabyaha, nta muntu muri iyo nzu yacu yari kumbarira ijambo ry'Imana ko nta bari bayizi. Ariko Imana ifise uko ibigenza. Yesu yaransanze arambwira, ndarota nk'ibisanzwe, ambwira ati mwana uragomba kwihana. Nca ndamubwira ntego mbe ndagomba kwihana. Aca njana ahantu mbona hagati mu ruzi, aca arambwira ati ni woge. Yambaje ngo uragomba koga? Ntego mbe. Aca njana mu ruzi, mbona ndiko ndoga, ariko ya mazi ntiyashoboye kunkura kw'ivyaha. Ubucafu nari numva yari ubucafu bwo mu mutima, ariko ya mazi buzi ntiyari kunkura ubucafu ku mutima. Nca nifuza kumenya nayahe mazi yoza ico y'ivyaha, nayahe mazi yoza ku mutima. Ushaka kumbwira ati none ko wari umwana wari ufise ivyaha ibihe, wewe wihana ibihe? Hariho ivyaha by'abana. Nama mvuga ni umuntu wese niba uri umwana uvuga uti ndi umwana ariko narihanye. Mu bana hariho ibyaha by'abana, arico gituma Imana yambwiye nti uragomba koga, kandi by'ukuri nkabona ko nari nkeneye koga. Hariho ibyaha by'abana. Abana baragambarara, abana barabesha, abana bariba, bakiba imbombo, bakiba utuntu, bakiba. Umuvyeyi yakubwira ati hanye ntukore ukagenda ukorayo. Birashoboka. Ariko umwana aze yirate ko yihanye. Yesu nashimwe. Abariko baranyumva, ntihihana bakuze gusa, hihana wacumuye. Bana bariho bakijijwe, bariho abana bakunda Yesu. Haleluya. Rero aho bagacishijemo gusa mvuga nti Yesu niwe yampamagaye. Yesu yaranyisangiye nkuko Yesu yasanze aho Filipo ari. Imana ishimwe. Hariho abandi bahamagawe n'abandi mu buryo
bw'ijambo ry'Imana canke bagusanze muhira bakakubwira ubutumwa bwiza canke urabizi ingene vyagenze canke bumvirije hari abandi bumvije televiziyo bakumva ubutumwa kuri televiziyo bakiyana hariho abandi benshi mu buryo bwose Imana yarakurondeye kandi yarakuronse Yesu nashimwe ni igikorwa cawe rero nshuti yanje cyuko nawe ubwira abandi Yesu uwo Yesu wamenye umubwira abandi haleluya nabo baze abakize nari numva mu mutima wanje ngomba kwingingira abo bamaze kwakira Yesu ufata igikorwa cyawe civuga butumwa hariho abantu bakeneye kumenya uwo Yesu genda babwire birashoboka ukabutinya kuvuga basi barungikire ubutumwa kuri video barungikire kuri WhatsApp barungikire kujya kose nawe ushobora kurungika inkuru yirungike kugira ngo amaraso yabo ntazo guharurweko Yesu mwami ahabwa icubahiro Yesu mwami ashimwe kujya abwiye Natanaeli ati nkurikira uzobona n'ibiruta ivyo nanje ndaguhamagarira kuri Kristo Yesu ngwino mwakire Yesu nawe uzobona ibidasanzwe Yesu arakuzi nta gishasha uzobumuzaniye atazi icyo agomba gusa agomba yuko umwakira ko ari umwami n'umukiza wawe arongora ubugingo bwawe aguha amahoro agukize akugirire neza nica kwifuriza Yesu nta kintu uzobumuhaye wewe niwe agomba kugukiza Imana ishimwe nuko rero nimushaka ko dusengana kaba wifuza kumwakira uwo Yesu reka dusenge ugurura umutima wawe mubwire Yesu mwereke Yesu umutima wawe mwereke Yesu bya bindi byose bikugora mwereke Yesu bya byaha byawe abikureho amaraso yoza ibyaha hariho amaraso yoza ibyaha n'amaraso ya Kristo Yesu yahamagara ayo maraso akoze ca bugufi emera kuri umunyabyaha hanyuma uhamagare Yesu aze haleluya hanyuma uheje kumwakira Yesu ucuraba abakristo bandi bene so mufatanye urugendo genda urondera abakozi b'Imana babwire haleluya bashingira intahingere mwahuye na Yesu bazogufasha mu bikurikira Imana ishimwe reka dusenge yo haleluya data wa twese usumba byose uri mu ijuru ndagushimiye ingene wiyeretse abantu ndagushimiye nanje ingene wanyiyeretse ndagushimiye kandi kuko uri kuriyereka bene data mu izina ryawe ryera Yesu Kristo nuko uhezegire aba bene data bariko barangurikira ku isi yose kubw'amaraso yawe Yesu Kristo ndabasenge ngo baharire mwami Imana amaraso yawe yoza ico ry'ivyaha Yesu abaharire bose bemeye gupfukama bakakwakira ubagirire imbabazi mwana w'Imana nzima ubaharire kuko uri umwami ugira neza urakoze Yesu ufute izina ryabo mu gitabo ca Satani maze wandike izina ryabo mu gitabo cawe c'ubugingo Yesu kugira ngo wa musi uzoza mwami Imana bazojane nawe ngushimiye kuvyumvise data ngushimiye kukuvyemeye urakoze Kristo Yesu uhereye umunsi mwami Yesu baguhaye ubugingo bwabo nabo mwami baze bahore bakumvira kandi barongore gushitsa uriya munsi uzobashikana kwa data mw'ijuru ngushimiye Yesu kuvyumvise kandi bikoze ni mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu amen ugomba kuntelefona cyangwa bari kirumva twoganirako nomero za telefone ni +46 768 0065 46 Imana nibaha umugisha yari Françoise muri ko muravugana izina rya Yesu bihabwa icubahiro amen.